Kang hajar nyapa makipa mga aku diba mabanya amwa ashibalong hadzala ke digelara malibda ba thapche rang chela hizur khaidu zero na liro Jesu Christa ninglana nara bam kanyang se khechore Adidin the Dijabo, Achangatisa Marodi, Na Anutuna Irati Lang and the Trombo, Nakela Kakjo, and the Zita Seching Cho, Nazar Jisuna Kichre, one Alam Choro do Sang. Litro koyar ku abadong banling se cho yuchino Hibayuna ina dike nong koyoba I will serve koyoba hi kode tingrana hila ina kabi isa de ataza azada meaning akika na isa de changna nong ko hiba chanyang troche na lipa azingda chocha chake ba be akika isa zerang ba yu tingna wanong kode dike nong ko na yoro makhan la dike ra dike lara ko na yoro hazaba isa na sangtam yo isa yo yusuf iba dictionary la isa na tingde ziza na dike ra ningdang trana lile ko hazala yo ba za amalong la longlang ba masi lang ba ngitsara za dike ra lile amalong katula makang la literal la makang church la hazada
tigera ko zipa tigelara ko zipa ni zara di de za hazada longlang chepa masi lang chepa ni zara di de za tigera ba zire khona ji zana zada isa sangdam yusuf la trana lile kotali isa na the word serve tigeba ko isa na kode hazada dictionary la isa na tingrana hazala da trana lile yona lile work for perform duties or service for another person or an organization or a group of people. Serve tigeba ko yo ba za hazuri sa malong katula ma kana na duty katu nguchi pa mato ba hazaba de za tigera ko serve ko na zire ko na yonali thali azingda chula isa na tide Bible lana isa na tingde in the Bible the word serve ko na isa na tingde multiple meaning hazada trana lile ko hazaba ze ina ala salona to isa de yongere serve tiki bre ko makan tiki ra ko yo ba za to work nguchinong ba makan to help tiki nong ba to obey yo chongi nong ba makan la to treat hazada saying gang li azana hazada trota ba makan to be sufficient chicham na kakyana hazada troba nguchi ba makan to comply hazada yo chongi na makan la hazada tiki ta ba to be a slave katuri nguchiba hazza lang papa lang na azingda chola the word serve hiba tike baning dang trana lile ko isana katuna katu khang lang tingwa khang chi cha ne isa khang ngichi sore tike ba ami to hazza la isa ngure hila ina tike nong ba yo ba za nana tike nong ba ina tike nong ba za sakhang tike nong who or whom do I serve do we serve kona isa khang ngiche sonyere nana sa tige nong ba ina tige nong ba yo ba za nana tige nong ba nging cho ba za sa tige nong ba yo ra ba khala hila isa na chi cha na mathele isa apam na sa tige nong na mathele to serve Christ Krista tige nong ba Krista ning dang ya nong ba Krista ning dang cho nong ba Krista ning dang uchi nong ba ning dang chi cha na hi ba azing da cho khune isa khan chi cha na ngiche sore hila isa na tingde Joshua shati ara makeba maya ara thare mangala isana tingde hila chi jana Joshua hazara Old Testament la isana tingde abina yoba isana azingda chula ngure Joshua makeba maya thare mangala abina yoba za ina akikena du yore as for me and my household we will serve the Lord abina yoba za ko irakuki irina tsirang ba tike no kona yona lile chinge nana ina tike no e ba ngingcho ba nana ngingcho ba za namaling ma tahila nana tike ya ba za na kuki shena nara abam na tsirang ba tike no ba haza isa khang Joshua shati khune isa khang gichi sore hila abina ina tike no kona yona male ta ko irukuki arukuki mi zena tike no ba ningdang hazada yona lile hazai ko hila isa yuzirati tike nong ba zerang ba tike nong ba za namaling ma ko ta tutuna kukina makang zuzarati ni nitarati abam shena yora da ba tike nong ba nyakaduna represent chara ba lile ta nar family shena zerang ba tike nong ba ningchore khona hazada isa na hazang ichi sonyere kode isa na chengyang troche ba Galatians chapter 3 verse 23 to 25 la isane kiro hila ina 23a ze kire whatever you do work it with all your heart nana tutu nguchinge tutu haza lang baba alang atung lile haza tutu rang nguchinge sa apam za nalam long apam na khakuchi chona nguching khona haza da azingda chola yona lile kode isana Bible la tingrana translation papa ti lile hazala isana tingde hila ina te kibaza NIV la work with all your heart khona yo de lile ko de isana thali azingda cho papa la tingrana yuche papa thana lile work hardly makhla de sa thali with whole being na pam sheshana apam na sangdam Bible la tingkhala lamlong apam na nguching na lamlong apam jona na tsirang ba tike nguching kona yochoba isana azingda chola ngure ko hila ko de isana the word work nguchi ningdang tingro tas khatu
tunang khatu nyam ke jana nguchinung baning dang yona lile hila NRSV la yo baza work kona trana maleda tas nguchi khatu mission khatu nothing ke khatu lipa nguchinung baning dang yona chi jana trana lile ko hila isa khang ngiche sonya baza God created us or designed us to work. Hila is an creation history la wapa Genesis la tingkang la zirang ban isa ngi zara tri ba za ngu chinong ba tike nong ba ning dang choche na tri cho ba lile kona abina hatsa ba na tingi yo ba isa kan design sa cho ba great sa cho ba lile kona isa kan Genesis la kide isa nangure hatse go hila to serve ma kan to work tike nong ba ning dang isa de yo ba isa na akuti ba bitter maya thare lana thare maya la isa de in hita kire 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11 hilada yona lile ngizara mai bina zirang ba jiyati papa mashora acha khatukyo abina jiya pacha zirang ba chana kechocho roi abara zasonong bichibai Jisu Krista sa cha ahechi ko zi le de litu liro apiku ziramba kyang lab chola ningse janung cha sana tsingyuro apina ziramba yuse tsingyong sana digero apina ziramba na jacho re zana digeng ahechi ko yanglilam machanga ba abi yo chanong amen kona trana lile hila akutiba Peter maya tharela na thareka tu lathingde hila in atungde chai sa de yonya baza sana digero apina zirang bana jacho re zana digeng re kona khode yoro hibaiza with the strength atase zirang bana japa re tase za bikona hazada zirang ba ningla nana digeng kona yona lile isa userity abam khang chi ya baba jona lile nguchi no lam baba jona lile hazakyo isa litrola hazaro idusa no lam baba ti dikan na aranguchi dikan nguchi rabai dikan is na aranguchi kechi chara na aranguchi kunu malong na azarati malong dikerati papa lang papa la isa changna japa isa khang nguchi hazaro nyamke japa nguchi sore haje ko hilayo bacha zirang bana nakhang re ta se japa hazaba strength hazaba za bikona nana diken kona yore haza isa khang ngiche sore azing da chokuna hila isa na ko de tingrana thali Jisu Krista ne isa khang example achangu so cho isa na azing da chokuna ngure Johan chati thare asang ara thare angela na thare mangata shi isa na khina wate hila Jisu na amono ti khang example achangu so na Jesus washes his disciples feet Jisu na amono jing chato cho ba isa nong azing da chola khatang ji cha nungre ko hila Jisu na arate jing ting ba za narana in hida jing chato na nguso ba hi narana mamateo mangi chio kona question jing ting choba azing da chola isa na ji cha nungre narana mangi chio ko yode hazada hila thali abina arde changna ba za ina narate nguchi cho rohi narana nguchi nong ningtang ina ataza khatu nguso re ina nara kyang hiba nguchi hi nguso baza jing chatona nara bete nguso baza aronong la pe kyal nara nguchi wate nara na khatu khang dike dana azata tro dana nguchi no ningdang nara khang example acha ina nguso re khona Jisu na amono ti de yo cho isa na ji cha na azingta cho khuna ngure hatsakyo na changye hila isa album de hazada azingta cho isa Colossians book la na choche ba yonya baza point akutiba yonya in a point anya tu akika lang chadan akutiba yonya baza serve with the right heart nana zirang ba dike baza lasi yuje bala amasala chitala nana dike ko haza akutiba ine haza isa de changdan yere ko hila ko de haza ning dang tingrana isa na azingda chola ngu ba kyo na verse ma ke pa asang haza ako be kiba hazala yo baza narana tudura uchiro narana tudura uchiro abam za na lamnong apam shana nana digeng kona yona lile it means isana zirang ba dige baza Krista dige baza we need to fix our eyes on God isang uchi baza ngizara ningdang ma sanang ningdang ma tunang
ning say ning kong ning tang ma tange na na se nang uchi at mong za zirang ba cha tingge ba na nang uching kona haza la seeking amasan uchi nong ba ning dang isa de yona lile ko isa na ta likhi na ba de haza la yo ba za ni zara de ma ta apatung ba ning dang uching ni zara de ma ta apatung ba ning dang uching kona ta likhi jo ba de 23 bi la isa na ki de ngure as working for the Lord, not for men. Ni zara ning dang ma. Ko de isa na hipa isa paluyo experience ma kang isa hipa lili la tingra na. Atung bi isa akang la discouragement ngupa, disappointment ngupa za isa na ni zara cha tingge ba nguchi de isa matikere. Ma kang le isa hazala makanyang ba suro atung matore. Ko hazata de nana ina matiki inyo pere. Zere bere, makang mato bere, hazego hila isa de zerang ba yuna yo baza, nana dike baza, ina dike nongko, nana dike nongko ngingcho baza, ni zara kang tingke ba ma, da zerang ba yula yo baza, zerang ba cha tingke ba nana nguching, hazada de na yo akang la disappointment, hazada machi macham makanyang ba, makala wa long riba, hazaba be kamarono, zerang ba cha tingke ba nguching. Makang atung bi isana ni zara cha pastor cha tingere reverend cha tingere yusla digere cha tingere makang lang nara papa malong di kang isana tingge ba nguchi de atung bi hazala isa amatike ngure hila azing da chola yo ba za digere mi armi ngi zara dumado arna mi chame nong ma do chome nong ma do nguchi me no ta na ngi zara kang tingge ba na ta dige ta na zerang ba cha tingge ba dige example khatu isa de akika na yonya baza for example volunteer khatu abina ashibalong la hazaro idusa par ashibalong zaro na chade program distribute tharabai chatarabai hazaba bekhala abina la kanyang se na manyo na nakhang hazata program chate tunang khatu chate isa la kuki phamaling lamtana khara lipa hazata zi chorona makanya na isa na zing chokete kamateo ma khang hazaba nguchi ya ba volunteer abizana makanyang nung sukole disappoint sanung kole ina la kanyang se tikeraba kanyang se jaraba kanyang se tangki dang nang jaraba kanyang se home visit saraba kanyang se na zada chodaraba tanya arna kanyang nang makichode makhala azada isa kang feedback azamaro de na I hazala isa tike de isa hazala discourage sare hazada makanyang ba charore haze ko isa ningi tsari chama tingke no da zerang ba cha tingke ba isa ne tike no ba isa de haza zi na ngicho sore hazego isa de la encourage sanya baza isa na ngi zara cha tingba disappoint ma chano ta zerang ba cha tingba ako nguna zerang ba ningdang ya khona dike nong ba isa kang ngi che sore hazego hila kode isa na hila tingrana nana ina right heart lamlong hita yujela lamba longlang chena yujela masim malana zerang ba ningdang ya chona uchiro zerang ba cha tingge ba choro nang uchiba abamza burna kanyano nana choba abamza burna kanyano burna kecho cheno hazego right heart la seeking lamlong amasa shita hazala isang uchinong za katang atongde lile ining se kenon ningdang naning se kenon ningdang uchiba hazala amako suro lile hazego isa abamna haza ngicheno satale when we serve we will not get appreciated or appreciation every time. Kode na natikero le de nakang ning se janong makang nakang appreciate chane ba na expect ta. Tu no khala in fact isa na zaba appreciation di azada makyana makang zaning dang uchi de nyamong khatu hazaba tamong za criticism khatu naning dang yo amaza khatu choba hazala apam aza ya khangdi bejare ya di changyang bejare na cho be sore hazego limi shuzala appreciation za isana pa cha janing na nothing ke mayo bano isana nguchi ba za aya ini hi chenge nguchi nga passer na kanyang nong chai ma kha amalung khatu na kanyang nong chai hazaba nothing ke la ma khona zerang ba kha di ke ra hazaba nothing ke la isana di ke de achang chana appreciation robeno achang chana ningse acha pamti acha na nongu pe no hazego isa apam na hazaba ngi che songire bol ne hila Corinthian litrodie abina tracho ba isa na hazala khat bi thingere abina yo ba za I'm not affected by the judgment or by criticism kon abina yona lile
Corinthian litrona abikang judge sange abikang tutu criticism yo amachati yonge ina hajala tu effect malire kona abina yocho abina hila abina yobaza I'm secure in Christ ina Christa kuna is secure sana lile I chitatwe I tumacha abina I khamre ikang hajaroi tu sa shita la yo bajare ina hajana ngizarana amacha chonge acha chonge hajala ina tu effect malire Hazala itu draw na ring na malire kona abina yocho. Hila I'm secure in Christ because I am serving the Lord. Izerang ba tikere ina ngizara tikere ma haje ko I hazala secure sana lile ina matere ina maring re ko abina Corinthian litro de yocho ba isa nungre. If abina yoba za ariyo criticism za amacha chakangla ina haza mangino ariyo acha chakangla icha taiki ba arna yoba likang ina malichino ina improve chano ko hazala ina yano ina chono ina cheno e kona azinda chola hazada bol na yocho ba isa nungre hila bol yoshati isa na akutiba goren rathare khatu thare lana thare thengela isa khijo bakang hazala bol na kadang chi na abina Trana lile, litrola, amalung la, hazare dusa, goren litrola, ara hazada divided, leaders kuna ara hazada changna na lichoba, hazada bol na trana yona lile. The church divided over leaders. Karana yorabai, I will follow bol. Bol na yoba tu zinginong, bol na choba tu zina canon ko bol yo malong chano e kona karana yocho. Hatzamalong atala karana yocho. I will follow Apollos. Apollos na napa, apina tsunyo ba, apina chopala to itzeno kona karamalong na hazada Apollos partitana zecho. Karana yocho, I follow Cephas. Ina Cephas na napa, langla to it's zeno kona, malong babati, leader babati, troche na, changna na arena hazada Uziratina. Koran Uziratina. Arana hazada leader di changna ba ara hazala amacha choro choba isa nungre isa litro la hida macha tangye nyamong khatu hazaba shike ro khangla isa apom na hazaba la mache no makamno illa abi malong tu chano illa abi na yocho tu ngino abi na chocho tu cheno hazada ma tangye hila isa de yonya ba cha yuje ba la seeking la na zirang ba cha thingge ba nan ina tike de amacha acha clearly isa na chela isa na Munu ko hazala isana yuje kailiro hazala zenu hazego gorinra litro gyona divided chana changnana amacha chana isa malino bolni hila arde question chajo is Christ divided Christa the changnana lirama kon arde jingting joba isana chana azinda cholangure if we read the following chapters hazaba following chapters see isana kina wakala bol talks about their spiritual life are your spiritual life ningdang bolna arde yocho Paul says, I could not address you as people who live by the Spirit. In another utility kang nara anala lire ba in another kang haza mayo chere yuzi mata chere ba yocho ko abina yo baza. But as people who are still worldly, mere infants in Christ. Limi shuzala lipa utility. Yuzila ai ke akong khatu kyo lipa utility e kona hazada arade yocho ba bolna zizana arade yocho tuno khangla hazaba licho la ngizara di za there is jealousy namo ba licho you hazaro itu sam yapata ba quarreling kadu mathingnya ta ba makam malung baba changna ba politics lang baba licho hazakuna hazada Paul na arde ngi che sonya baza nara yuzila akuma khatu tu lile limi shuzala tu lile khona arde yo choba lile isa digerati hila pom na lire isa yuzirati isa na zirang ba jingde yuzila isa na yanong mala yuzi maliba isa na matikeno zirang ba cha yuziba isa na tikeno haje ko hila isa de yonya baza therefore work for the Lord not for men ni zarat ningda na tanguchi ta Zirang ba ningdang, Krista ningdang, nananguching with right heart. Akudiba point hazalile. Anyo bala isana at sasana tingya baza. Serve in humility and to build up one another. Isa hila yuzirati. Nana tige ba ina tige no ningcho ba tige no baza. Let us serve in humility. Katuna katu kang niche dana, may dana, rangcho dana, uchinong ba. Nyakatu kang
chacha chapa nyakadu khang nyamba nyakadu ningtang amacha chopa malong khadu ningtang hachada amacha chopa timasutano bama 당에 카투나 카투닝당 아자초바 차치다바 생유다바 이사나 하즈로이두사 이살리초 하자다 알라티케다 농바닝다 힐라 요나릴레 힐라 이사나 verses 24 and 25 하자라 창나네 사데 창다노 아부동바나 아비 니자라캉 요베자바 저 너라캉 지노에바 람갱 tuno nana dikeba kristaza yujeba apadongbalile nana tunguchiro nana tutikero nana tutsaro hatsa aichi zirangbana nakhang jiyano God will revert zirangbana nakhang hatsapa inheritance reverts nakhang janoe khona azingda chola yona lile tuno amathalang muchira mai pi palunguchingang napli thali sa nana tunguchira zaba thali napli na nakhang hatsapa yukaba hazarono zirangbana chamathingre ta hilayo baza ngizara mai bikhang yukare isa ngizar na lakamatyo makhang kutsi tingnong kole cha tingnong kole status tingnong kole ta zirangbana la hajamathingre khono yon lile zirangbana aza azi alira ailamra acha amacha tumale ta apam khang phalari na hajda yukhano nyamong khatu nanguchi aichi inguchi aichi zirangbana nakhang ikhang revert chanwe ko haja isa khang yona lile haje ko hila azingda chola yoba kyona isana hazaro idusa katuna khatukhang encourage sadano katuna khatukhang maitano katuna khatukhang achalang khiliro hajala isana singyudana hajada tiketano wanong hila isana thali Corinthian church la thingde arana ariyo problem khatuli cho atung problem atung chana lileda ina khatu poina chana changtanya baza the church in Corinthians had problem was an intellectual problem or intellectual pride arza mathera ba kha alla khura matheba hachaba yo pride mala mashiba macheba liche khona hachada azingda chola yona lile so they were knowing so many things arna atung mathele they have been listening to different philosophies papa lamlong amathe akhi amathe papa atung arana mathe khangcho chapchi khangcho hachaba khuna ara na zaroi dusa hacha lithola za problem chero che khone yore the problem is arana mathe bala tu problem male tange hachaba problem za to khang the problem is they are exceeding what is written azingda chola thana libade na ala mathe cho bae Allah extra arana hachada mathera chokuna ara lithola hachada problem ni che khona yon. That's why Paul na yobaza Paul tells them not to go extra biblical extra Bible lana thana libade na Allah machinong isa yutsiriti kapili isa na changna de nguchi de Bible de na Allah isa na mathera bana Allah chire isa na Allah machinong azingda chola isa khan tu yo na liro Jisu Krista na tu example isa khan nguso na liro hachala tu isa na jake bachinong Allah machinong extra machinong I'm better ya atsau ina amatheo ya akhu ina atsa atiu khiko ina atsa amatheo natena itena atsau khona yoba mathera ba hachacha Korenra lila ara hachaba church la problem ni che khona yona lile hache go bol na ara kha encourage sago hachama Bible de na Allah is an extra machinong azingda chola tu yona liro akia mathe linung sokole hacha chale biching tangi sa Allah machinong Allah ji bala amacha achanyang hachala chorore hache go isa tike larati isa malongti yutsirati isa na tike de nana mathere go ilam chodu kyanong nalam chodu kyanong hachama chano ta khatuna ngi chedano khatuna yode he ho chadaba acha khailiro Bible la tu yona liro hachaba la isa na je nangku anna khangtrupa isa hachala khode ngi chedana chena hachala khode sa mathing ta ba malino hachala khode sa yapata ba amacha malino ko hachala zirang ba na khinya ba yuje chala lino khode nana Allah ji na azingda chola verse 24-25 la yo chokyona nana zirang ba yo cho mani pa nana nguchi nya cho nguchi de hachala na yo revert makhala na yo punishment hachala ngunu nana acha amawano ngunwa na tike ba khala choke chola ngunwa na tike ba khala amawano ngunu hajana chakele haje ko isa apam chenge
malita na tike ba sham khatula akho be isa reverend pastor na yo chokyo malita na tike re isa litro ti la tingde litro a trung la malita tike no ni chara malibe ko nge khe yang chira bai malita nong ba nge khe yang china bade imo ba yora kukhi atung chare isa litro ti la adela Digera katang kumti chana role. Azingda chola mi isa nunguna lima do. Hilayoba workers are few. Digera katang kumti matsi na lile litroti la. Hazego hila isa kangi cheso nya baza. Zirang bana isa de yo nya baza. Digelara matsi na lile. Ho atung digeya nung kole tangi yuje chona. Zirang bara tase. Zirang bario power biba digeba yuje digeba nizara kan transform chaba digeba nizara yuje digeba nizara kumdilile katang mazina lile hajego rung isa hila Sangdam Baptist litro dimabur la liba majority isana chakang khadoi dige nung chogo kanyang re thali isana traze jada na ala dige no thali khadoi na ngeli na dige bala change na ngeli ramao Katubi na dige pala yakang na late ning na dige ra tulile dige lar tulile haje ko isa apam na mana cheno zirang bana isa khang khenya pa alimila isa khang chi de na yo pa cha pa za to khang dige no ba serve cha no ba ning dang isa khang azada journalile nyamke journalile haje ko hila utility isa apam na chenge zirang ba yula yuchi kyo na nana inong uchibai chi isa chi yangono haza chatting geba ni zara chama tingno ni zara ningdang manguchino ta zirang ba ningdang krista cha tingeba is album na katuna katu dike dawate amumanong lile kona hila isa chakang isa hipa litrola jubli maroe de kang yung za isa haza da kuki tingchilipa kuki kalap chipa kang katu Chakang isa lile hajeko isa abam na akang kalap china kuki kalap china litro kalap china isa litro la dike de hajada amaza likhang la kalap chino kalap chipa jubli la isa kanyang na zirang ba ningse na isa abam amuwanu khecho na zatuno hajeko isa kuki na bi akang abam na zirang ba cha tingke ba hajala dike de amuwanu lile na khona isa abam de changnare zirang ba na ala muwa jang maso